Hallelujah. Kaito kaham bini khairokma hamjakma rok paiflaya. Hallelujah. First time tini specially churai rokni bagi live fayo. Even okok thairok not only churai rokni bagi simi obo okra rokni thaniyo bahaino samungo chugu tei nango. Aboni bagi ojora kaham paidi chung apply ke kaitoni kogos kuplong lainai ang koinai buma bufa hamjak nai rokno norokni churai no gana o tui achukbi tangi hinmale nini churai okok thairokno khnanani nango even nung bahaino nin churani thaniyo bobo hai kok thairok yafanai te bahai ke apply ko ke kaitoro nangbono tui dulnai aboni bagi o session nini bagi nin churai ni bagi ti chungjo ni bagi belai important. Hallelujah. Kaito kaham kubino kaito ni hamjakma abo mungsabai sujaknai krei abo belai kenu kubui amen bohai ke unlimited condition krei ke unconditionally hamjagi mannai abo te ke fan krei. Hallelujah. Kaito kaham fadingan ke live on ashintui rachamung churai rokni bagibo okra rokni bagibo. Hallelujah. Or samung ke ang English Bible sabnai kokbrok Bible sabnai tei or samung bisingo no kodoko ke share khlailayane chini takok te bukok te churai rokni phaisingo hake borok bahaino okok thai rokno or chamung rokno bini baithangni khlainai mansi thang. Amen. Jesus is the winner man, winner man, winner man. Jesus is the winner man, winner man all the time. Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man. Woo! Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man all the time. Jesus say kaplay ko, kaplay ko, kaplay ko. Jesus say kaplay ko, kaplay ko sal brum brum. Kaplay ko, kaplay ko, kaplay ko, kaplay ko. Kaplay ko, 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 sal brum brum. Hallelujah. So ojora kaham belai special sini bagi fadi sing ojora no maganang khlailaya kodoko ke sing share khlai relayana sini takok te bokok sangoni thaniwo sini churai khonai rang thaniwo te puma bu phaham jakne rok churai no gana na di okay te o session no attend khlai di. Hallelujah. Praise the Lord. Obaken setan ketamo Satan is the loser being, loser being, loser being. Satan is the loser being, loser being all the time. Loser being, loser being, loser being, loser being, loser being, loser being, loser being. Loser being, loser being, loser being, loser being, loser being all the time. Soitan ke kesen cook, hey, kesen cook, kesen cook. Satan ke kesen cook, kesen cook sal brum brum. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, tamo. I am on the winning side, winning side, winning side. I am on the winning side, winning side all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Kok bro ke bakir samnai. Ang le ke play phai sing. Keplai sing, keplai sing. Ang le keplai phai sing,
Goodbye sing sal brum brum. Goodbye sing, goodbye sing, goodbye sing, goodbye sing, goodbye sing, goodbye sing, goodbye sing. Whoa! Goodbye sing, goodbye sing, goodbye sing, goodbye sing, goodbye sing. Amen. Just or samung in cherai no practice klari mano te kubon rock bo bukugo tamna hender man islai or chamung rock lai powerful ngai bin life o. Amen. Fighting ke sang kai tani kok fighting baklai la yana ang koi dai haino hai nini cherai no gana wanadi o kok thairok bini life o belai keno important. Amen. Sengklok lai ne Exodus chapter 20 verse 12. Exodus chapter 20 verse 12. Exodus chapter 20 verse 12. Yes, Exodus haikaba lambrama bisni baro tam sijakto. Okay. Honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land. Wow. Amen. Gabang kuk busa hanjak nai rokno tabuk fano saimanya. Umor kolok hanmani osung saro zora. Gabang degi tongi sabuman hangke amma fano honor kainer respect ranai. Amen. Hallelujah. Honor your father and mother. Nini babu nini amano nang honor klaidi, borom klaidi, respect redi. Yes. Hallelujah. Obo joto busharong ni thani ono. Abu chalai kuk borong imbagi simia. Joto busha. Yes. Joto no babu ganang ama ganang. Hallelujah. Nang ang jeng joto no as a babu ama ganang ba. Sini duty tamo chini ama, chini babu, borok no sing respect renani, borom renani. Amen. Hallelujah. Hakatam disha, you will live a long, full life nisaw. Amen. Amo siku umor ni kolok nai, a life money, a lang mahan money, o katang han money, aboni ab soy bahay motom, a soy original je life money, hakaba a tong thok mong mani nangabno feel klainai nangabno realize klainai ni life o tangin male nang honor respect mano nang Simon man bagay tay nang same raw honor respect no nang nini ama nini babu ni tanio nang rewi tong mani bagay. Hallelujah. Praise the Lord. 19 kabang ma yes no konga bahay buma bu fabo tongo maybe chuag nang krak maybe kabang ma juar oke edik ingjak aba hai panang imano but nini babu boza gawo ba nini ama boza gawo abono or saitanya but nang as a busa hisabe nini amano nini babu nang borom kladi respect de apuse. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham tang mala chin duty respect rani borom rani maybe ama hanjak nai pora lekha krei panang mano ba babu hanjak nai kono musasuk sia panang imano ba musasuk sa musitra nang musitra pana edik ngimano but as a busa hisabe nini ani duty ta mungke ama babu no respect renani borom renani. Hallelujah. Nang continuously respect ri thangdi continuously nang borom khlai thangdi hagata mungnai nini man thaini kendang manai maybe bo chaya ba mistake musasa khlai tangmani bagai okay aba hayang imano bini man thaini bo mani jai thangai but nangle nini ama nini babu nang continuously respect ri tangma bagai borom ri tangmani bagai aboni man thaili nang mani thangnai continuously. Amen. Aman thai tamonga gora direct sau long life full life. Amen. Satisfaction life. Hakeba tamni sanai samung sajak okay bebhag sakano tamnai musangjak ab hai life ab nini nai because nang nini amano borom ro nang nini amano respect ro. Hallelujah. Ambagi chorai hanjak nai rok nini duty tama nini amani kokna nin babuni kokna nang respect nani nang borom nani. Hallelujah. Kaito kaham bini kairokma hamjakma pai flya. Yes, pai flya. Amen. Hallelujah. Kaito kaham. Fading ke sengte kaisa Bible verse lai liana hai ke sengte bo srai eng lai yana. Sengthang lai na Deuteronomy maybe kokbo bai ke wai ni safima da sifima ngana. Deuteronomy sengklok lai na Deuteronomy chapter 6 sengthang lai na Deuteronomy chapter 6 so Deuteronomy
chapter 6. Hallelujah. Aro 6 ni simi pori ke chengnogo. Apnang kasi sekang sim pori fayana. The Lord is our God, like our you God. The Lord alone. Amen. Praise the Lord. Nang ni chirai no jese kefano Simon na nangnai. Nang ni chirai no jese kefano buzire na nangnai. Nang ni chirai no jese kefano mono Simon no suk na nangnai. Tam no. Tam hongkang ke the Lord is our God. Chini kaito. Hallelujah. Chini Malik. Sunu sunamnai abo kaito no. Amen. Abo jese kefano nang nini chirai no nang sakbai tang no nini nukuni borok no nini busharok no nang Simon no suk na nangnai. Amen. Especially buma bu farok. Hallelujah. Nang obahakin nin chirai no furung na nangnai. Nang obahakin nin chirai no yafari na nangnai. Buziri shugi na nangnai tamo. The Lord alone. Yes, ini kaitor chunum mutangnai senamnaya koroksan abu kaitor. Hallelujah. Abu serai kin nang yafar na nangnai nin chirai no. Nang buziri shugi na nangnai. Serai ke. Tamo. The Lord alone. The God alone. Amen. The Lord is our God. He alone. The Lord alone. Amen. Praise the Lord. Hake jefru nin charai Simon nai Malik abu kaitor si. Babu abu kaitor si. Senam nai abu kaitor si. Amen. Tini kabang mo charai ro realize klaya je bonus senam nai sabab buzi ui mai yang itong. Abu tangi hinke mafa hanjak nai ro. Okay. Mafa hanjak nai ro. Borok tamni sanai mafa hanjak nai ro. Busharok ni thaniwo aje buzi muno yafaria. Yes, tini kengma buma bufa. Busano back kotorma paiti pai etike rozuroi tuition matlangke satisfying zago. School tlangke satisfying zago. Mark kabang tu faike satisfying zago. But nung side mat. A boze back hilik tuimani belai kaham. Okay, hamia buhni saya. Tuition tango, school tango, mark score kabang mai carry klayo. Bebang no kaham. But nung je soino na nangman abon riya ke bini life okay future thang belai kirima singsa thang thayo thangi soginai kabang ma good student mark mane letter mark abhai kabang ma score kaham khlayo but future tam ngi tong kabang ma charai rong ni thani sungnogo drug addict ingjak kabang ma pornography addict ingjak kabang ma tamnai hamya thayo addict ingjak hamya thayo thangi klaija reason tamong ke charai fangsini aya fango aklei zorawo okay atagui to finally zorawo je kaitor se babu kaitor se malik bosu sanamnai bose jungno control khai tongo chung bini control se abono chung furungi to faile ya charai fangsini sini hallelujah a b c d sungdu furunglai kaham furungdi but aboni logi kaitor se chini babu bosu sanamnai bosu bebak okay chung abono furungi ma to fainai chini charai rok ma sanai sing bono bini kok no amen chung to na ma hai khlaya hangke yes amo nang tini maybe ni na charai mark bang score khlai kan nang tong thok jagi tongo ba class ko chogo ka khani nang tong thok jagi tongo doctor engineer porikha ni nang tong thok jagi tongo phiaba nang side ma nini achirai okay bini thinang belai ke kirma singsa tamlo bo saksang no kaito rungjaknai saksana malik ingjaknai bo saksana bini muchungti control khlaina thangnai afron tamui thangnai okay akirma singsa ama hairok bin thani nukjaknai okay akirma singsa bin thani tangi nukjaknai hinke bo bogui thangjago plus bo saimen yangmani bagai bonus ramnai kaito akaito se bono control kaitongo abono bo bogui thangjama bagai belai danger belai kirma singsa thangi bo thangi soguinai okay aboni bagai no jate ni chirai okay kaham porikha kaham position sogikha afrubo okay akapply akaham koinene borom respect jinis bin thani okuplongke nokjak thang aboni bagai nang o tamnai chengfruni simino okay nini freng thai nini buziri thai tamongke kaitor bosimino kaitor bosimino mali amen bonus sanamnai bono beba abonong bono jese ke bono koplong khlairena nangnai bini thaniwo amen hallelujah. So you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. So, amen. Kabang mani chuni hamzak mani tong. Abo seng salai kan ke
सब सालायनाय आं अब हामजागौ फिर तामनिसा चिनि चराय ताम अकरा ताम चाकरा जत बरकनि ओके आ जत बरकनि हामजाक बुं ताम थाइग्रे बखाबाय क्या काइतो न ओके खाबाय खोगबाय बखाबाय माने बेबागबाय आ हामजाक मु सामनो जों हामजाक थायेंके काइतो न आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमुनि बागै न निनि a first love अब साबुं थाइंके काइतो आमेन तांले बिनि जारै नों हामानाय दं बिनि जारै नों तिनि गोथां बिनि जारै नों तिनि चामुं जाय दं बिनि दारते निनि तामनाय दाइजे संगि दं हजमुंगि दं बिनि दारते निनि सामुं जाय दं ओके बेबाक नों बिनि जारै सो निनि फर्स्ट हामजाकमा a first love अब साबुं थाइंके अब काइतो आमेन प्रेज द लॉर्ड a first love a first हामजाकमं अब काइतो नों थाइ आमेन काइतो काहाम Abani bagino chang iyagulo tam no kung angke abaken sujak tongo. You must commit yourself wholeheartedly to this commandment I am giving you today. Amen. Obong kangke direct commandment hansina dagi mo kaitura aroni hoite. Praise the Lord. Tang mala tini kuma borok. Okay. Bini first respect haikaba bini first borom haika bini first love biang pasingo ungthai babuno saimi angi tongmani bagai. Okay, humility tongo ketangno hyper direction siaba ta soi direction khobja yangi tongmani bagai belai keno bo tamnai bini life confusion tongo okay hallelujah aba tini sing tangi corruption haika tangi tini tomung sitra ro haika kabangma khalai thanglai aba hai mokolo mochangya tomungo mochangya aba hai tomorok tangi nukjagi tongangke because aya phangni simino nurture khai to faijagya Malik sabo kaito. Okay, ya phone simeno nurture try to phajega tamo a hamzak mo first love abo kaito se bonus hamzak okna nangai. Amen. Praise the Lord. Abo chung pogi thangjak layo. Borok muni su pogi thangjak layo. A borok muni su pogi thangjak mani bagino. Okay, bini life je setting na nang mani je muchang mong je tongthok mong je khaksang mong je kwang ma sa sajak nukjak nang mani abo nukjak yangi thang payo. Tangai hinke a soi malik no se nori kiu life ni a soi malik se keringi thang life ni a soi bebang no renai se bos keringi thang life ni ke ba a life ki ma sing sang nai ble okay sing kongmon tam wan su lai doctor rong khang ke na wow engineer rong ke na wow kaisa post quarter chakri khlai ke na wow a borok mar hani hin lai no aba haya a jebro kai to no sinia jebro kai to no respect ria jebro kai to no nori sak no sijago sak no ang no beba khno aboroni life belai kirima singsa tomung khatarnak samung khatarnak okay bini intention kaisa no self glorify self pusoknani kaito no bo tor kusuk khlainani ba borom rana abini kringi thangpayo abon bagino sing kotor pusto tongnai rongno sudo sing tamunok a kirima singsa sing klaijak no reason kaisa no bo as a soi a malik no siniangi tongmani bagai Hallelujah. Abang joto porong no sawi tongya. Kebang kok no abahai ngui tongo. Even chung mokol bai tango no gui tongo. Hallelujah. Abang bangin jati nini cerai. Future tangi abahai tang teng. Neng nin cerai no doktor klanya musung jagi tongo. But choi nini cerai ni life nangi tongo ni sabo. Bokai to no sirena nango. Bokai to no respect borom rana nango. Okay. Bokai to no hamzak na nango. Abo se neng pila frag na nanglai. Koroksa no kaito. Bo simino kaito. Okay, a kaitor simino chini joto no control khainai nin cheraino nang phurungha nangnai nang bujira nangnai yes nang doctor khlaina musung engineer khlaina musung jago abage kabang kotor post dong moron trangna musung jago bebak no thik no tongo yes bebang thing tongo but bo kaisa position je nang musung jak mane ara bo thangi soginai but bini malik as sanamnai sanos bo sinia ke tamonai ba bo control khaimiangi thana post no abon bagai no sitramung kabang ma kirima singsa tomung bin thani nukjak nai thadi aba hai chini sarai rok tang siteng abuni bagino chung abunu frungna nangnai tamo bokai tono borom rothang abuni yagulo tamo je bini life o mafa hisabe romani ama babu bono borom khlainya siteng bono respect rothang benchang thaisingo nokha hadima tamo tamni sijang ga ke exodus susthung thaisingo porelai mani nokha exodus hakaba
lamrama bisni baro obakan srijat pango okay koroksa chrai jefro ma phana borom ro respect ro bini umor logui thangai payo okay bini long life haikaba bini as a soy life mani abu bin thani sok payo amen praise the lord bokaisa destination kaisa lama bo saiman nai okay bini umor amusike log nai amusike sweetest nai amusike ketei amusike motom amusike musangjak nai tangi male bokai to na hamjak na sika tangi male bobini amano borom khlanya sika bini babuno borom khlanya sika so first step kai to no bosinika amni yagala bobina ama bini babuno borom renani sika sabni tamung sinai bini life amusike smoothing sina amusike musang sina amusike naithok sinai amusike khaksang mang sinai abo bo baithang okay tamne mungsabai compare khlaiman gla even babu sangsar ajui nai manja ta wan su dije nang sangsani kabang books pori woi okay degree ba educated engka means no nini life bebak no complete engka no nang fuida kaitor namna sina sinimani tinini amang babuno borom khlanya simani abon iyagulo je nin thani education sokpai mani as a combination okay nang kaitor no sinika nini amang babuno borom ro tinini singsani knowledge education abo jepro kaisa thaya sokpai nai afro busika dynamic nobo abusika singsa jak no hallelujah abo kaitor mungsi misuko sukolab jak nai but khaksa singsani education simingi thangka ke ar kirma singsa tango tang male control khainai mi angi thangnai bo saksan kaitor hayang jak nai bo saksan no belai sinai nuk jak nai ma jepro bo kaitor no sinai ma fana sinai jepro bo singsani education no sinai afro tamlai abo afro se abo kaisa level sokpai nai balance sokpai nai hake abo bini life samngo chuknai hake bo abo bai ke kaitor mungno kuchuk khlai mana amen hallelujah so fade abo hake no sing pori la yana hake te buzi la yani bagai tang hin male jefru sing akai toro hamjago mane sing poito khlayo amen jefru poito khlayo even sing bono sine life accept khlayo go shiwi now amen after tamong hangke asoi busani position chini amen tini bufani busa hamjak phano tomungna abusa bufana accept khlaya hangke yes namesake to bufano haibon bo bufana accept khlaya mani bagai tamungui thangke bo busa to busana babuni haibon bo bufana accept khlaya hangke ba abo kun thayo chugiangi thang payo abon bagino jeng chini babu no tam khlai hamjago okay te babu huni sing accept khlayo ake halok create engo amen ga halok belai keno motomo muchango amen so same kai toro baba haino yes kai tor tongo abu chengra kogya kubui hallelujah kai tor tongo abu chengra ya kubui amen so tabuk nang akai to no poito haikaba bishas khade khlai haikaba kai tor tongo huni nang god goshi haikaba kai to okay nini bagino nang amona accept khade khlai tomuni yes aba haike nang poito khlayo bishas khlayo accept khlayo hungkanke asoi busa okay asoi busa abon nang gtei tamo asoi busang mani bagai akai to ni joto tamne sene khoroksa bufani joto সম্পত্তি busani thani as a inheritance hisabe boman uttaradikari hisabe hallelujah dabung nini babu ba mani nang nini khoroksa babu ni nang busa but babu nang kono halok naragya ibin nang bono babu huni nang accept khlaya so bini je man thai tongmani abni thani sokpai yangnai because nang babu halok naraglia nang kagai phai mani bagai same nang kai tono taw poito khlayo nang kai tono taw accept khlayo nang kai tono taw goshui nawo means na tamo nang bini soi busa soi busang man bagai tamo bufa babu akai toni joto man thai as a inheritance as a uttaradikari hisabe abo nini life o kuplong ke sopai nai amen abusung John chapter 1 verse 12 porikesang nogo all who believed him and accept him he gave the right to become children of God amen porinadi 1 John chapter 1 is Gospel of John chapter 1 verse 12 amen all who believe him and accept him ni sajebono poito klainai bisas klainai they accept klainai amen he gave the right to become children of God after se soi busa ngai nang
choi bufani no khongo khaksangi ning tongwi mannai je busa bufano accept se khlaya bufa bahake busano naikola mu chungfano naikoli mannai ba ambangi chorai hanjaknai rok even okra hanjaknai rok chakra hanjaknai rok jeng borok hanjaknai rok jeng obono srai engthai bobo hallelujah tam hongkangke chini kaito amen bo a first position aboni yagulo chini ma fa jeng borok no fully respect borok maranai aboni yagulo tamo hallelujah jeng je khlai tongmani samo humro khlai di amen abo bebang balance je pro sokpaine afro ni life melai no mochangnai ambangi orote bo specific obon sawo nang biang sabono torjagi tong abo nini bepa but aboni slaipon nang torjak pani slaipon kusu kogo kaitor tongo nang abono poito ma khlainai even nang tini kathang bini jareino nang tini samong mani tong bini jareino nang tini hamanai ma tong bini jareino even nang tini bebak toma ngi tong mon bebak no bini jare abo nang accept ma khlainai poito ma khlainai hake bono yes you are the lord o kaitor nang no nini jareino abake nang je pro goshiwo nang no kaitor nang busa basang mani bagai nini bagai no akaitor bahai no boje khlaina mo sungjak marok no nini life o khlai mannai amen hallelujah faidi ingeseng table pore layana Ephesians chapter 5 verse 1 Ephesians chapter 5 verse 1 tam sijak tong Ephesians chapter 5 verse 1 Ephesians chapter 5 verse 1 Ephesians chapter 5 verse 1 amen imitate God therefore in everything you do because you are his dear children amen hallelujah nadi tini kuma borok ani idol le obose ni salai o nayak nang belai hamza obosani idol okay o borok nang belai hamza obosani idol okay aba ke sing idols nam lai mane marks nam lai ta bonus ang follow khlai nai hene bini sang fan ang bonus follow khlai nai romni ta bu kabong actor tongo o actor ani fan ang bonus follow khlai so hairstyle ri chumani samani style himmani abrok bebang no sabno follow khailengke je borok no bo idols namo nayok phanangkha actress phanangkha khorok sa bahai but tamni sa or direct sao imitate God nini idol nini choi na sigma kaito no su khlaidi nini idol kaito no su salamdi aikaba nang beneficing no su na sigdi bonus follow khlaidi but tam dagi amno su khanadi but tam no sadi hina amno su khanadi but tam no bahai ke musangjak abno su nang accept khlaidi nini life amen hallelujah bufa ni kogno busak khanao busa bahai no bufa no se follow khlayo bufa no se khnao amen amagi tini o jaga buma bufa hanjak nai rong no bang sanam chungo tini kabang ma buma bufa hanjak nai ro busani thani no mane buskango no biri nang laijak tuak nang laijak khoni mol laijak okay kokshitra salaijak walai laijak nang walai krat nang samung sitra sao nang namung sitra nango bahai ke nang nini busani thani wale pura pure kaham no expect khlai tong nini busan no naisigi follow khlai tong nang tangi pogoi thangjak nini busa no naisigi follow khlai tongo nang khoni moli tongo nang chuak nang tongo chamung sitra chawi tongo tomung sitra tongui tongo okay kok thai sitra walai kok nang sawi tongo bakin nang nini busani thani wale kaham na expect khlai tong ba bo nono su follow khlai tong ka bo nini slepen tebo dynamic ingla dibo bo ambagino tini kwang ma chorai ro asuk sahos mano are ani babu su khoni moli tong ang drugs anatamo ani babu su suak nang tongo ang tikisa juda kok taisa pheknai janang nang ke tam khaba okay borok upgrade ng layo ang bagino tini chorai rok ni simi nang blame tar di botang haingkha nang nini tomung ba ke nang nin chorai nya phore phorang khaba okay okay tini chorai hanjak nai ro bangobon sanamo chungo nang blindly okay nini babu no nini amano respect khlai di fiaba nang blindly le follow khlanya ta thangdi okay nini babu chuak edekni mano nang bono respect ready borom ready but nang abuno follow khlanya ta thangdi nini babu chamung sitra sawi tongi mano but nang abuno follow ta khlai di okay even boma bufa hanjak rang sanam chungo nang yakar di puila
nung pila kaham thaya sok pai di haikese okay haikese okay a haikese nini chrai thani bo okay a nung a kaham chamung kaham nungmung kaham tomo tong bo nono na sigi tong mani bagai a kaham bin thani kupulung ngai kaito kaham hallelujah so chung abo hai atamnai a mistake rok chin thani tomon tong ko nori khibidi okay maybe nung aborok agi realize khlaya pan ngai tong kana nung je mistake khlai tong mani nung je chamu sitra chai tong mani nung je nungmung sitra ngai tong mani maybe nung abone realize khlaya pan ngai tong kana okay tabung nung saime angka ba saiman sidi saime angka ba nung tabuk saiman sidi nung je chamung sai tong mani sitra nung je nungmung sitra ngai tong mani nung je tomung sitra tongai tong mani nung je kok thai sitra bai kok sawi nung walai suglai tong mani abo busuk jora nono naisigi tongnai ni abo sabute rong ni thani wo abo effect ngai tong nung sina nango okay so jate nini busa destroy tang siteng amagi ni na chamung sitra nungmung sitra nung yakar sidi okay agi saya hani saime angom bagi nung yakari me effect ngai tong kana but nung tini sisidi abo nung simin destroy ngai tong ba haya nono naisigi na serungai tongnai nini chrai bo nini logi logi destroy ngai tong okay nung chrai rong drugs sau ni nung tini tini wana jagi tongo ba nung ablo ti belai kena blame khai tongo nini life le bo hai elam baga tam saba buini hinke phone pa no go honi sao man nijini thani bokos kotor ma kolok ma habja aboni bagi no te khoroksani phone no nugna ni slai seka nini thaniyo je bokos habja teibo phone kotor ma habjak nga abon pura tiklai gerati okay ang kabang kogno jorao sasao okay khorokse borok kotor okay bini thaniyo khoroksa bu phato phaikya buslano naidi sir ani chrai kutai sakra okay bo kutai yakare me ngi tongka please nung mono phurungdi hake bo akutai no yakari manatui a borok kotor tam saka bu phano nung mas kaisa phoro phaidi nung 1 month ni yagulo phaidi hake ang phurungnai okay hake tamung kha bo 1 month na singka 1 month ni yagulo 1 mas ni yagulo bo a borok kotor ni thani thangka hake sir tinile phurungi ro horsidi hake a borok kotor buslano phurungka naidi kutai samani hamya asuk kutai tasadi okay ama hake kabang ma kokthai ka hambai phurungka hake a bufa buslano tlangi thangpai kya hake sapta kaisa ni yagulo feedback to pai kya a borok kotor ni thani wa a bufa aje kutai sakra a kutai sanai ni bufa sir ani chrai kutai yakar ka nung phurungmani bagai phiaba ang nono kutungna musungu ang nono hunna musungu nung phurungmani ban chrai tabu completely bini je addiction ni bongkhori pai manka nung tangi wa 1 mas bono sarui tonka nung ba apuilang phaimani dine no nung bono phurungi re mate tasa sidi ni sake bo abono yakari re khamu blai sar nung tangi ama haike 1 mas bono ama haike sarui tonka tangi nung sene 1 mas ni pore phaidi hanka aka a borok koto tam saka nung je complain no tubi an thani o phayo a je complain no tubi nang an thani phaimani a same problem ani life ongi tongo ang khoroksa addict a kutai sakrak ntutui bahike ni sraina ang kutai ta sadi ni ang bono phurungnai ba ang tu puila aroni ongkhori phaina nangnai ble so 1 mas aboni sraini bagai ang rohoria ani personal no ang okay as a position of phaipena bagai aboni bagai sanga jorano nawo okay dini nin sraina phurungnani salai saka ang puila thik na nawo so ang a 6 jaga phaina bagai se ang 1 mas joranawo abon norong ni bagai a 1 mas aba ani bagai sang nawo apra abu fa buzika hallelujah same fadi tini kebang ma buma bu fa busana belai excellent ke nokna musung jago a excellent nin thani tore tong nung ba excellent of faidi nung ba a save of faidi nung ba a correction level of faidi hake nin chrai ba automatic no follow khlainai a discipline no sok painai a life no bahage bo maintain khlaina nang bo siwi thangnai amen praise the lord so apni bagani tini chrai rong ni bagai hingke tamo nungni ama babonu borom khlaji respect ready tini even buma bo harong thani ke tamo hingka ke nung nin chrai ni je nokna mun chongo abni thani o nini personal nung pula apply khlaidi amen hallelujah kaito kaham mini khairok ma hamza pa pai fly even ang tini kabang ma teachers rok okay school ni teacher okay ar hai chawai puit khewai chena kono kare discipline kare
dewa logana khukti thu kiri klangja okay korok teacher pu ang khoni moli jak bini student bini miskang di himi tongo okay korok teacher pu okay bo wang bire nungjak okay saksam teacher ni tongo korok teacher bo okay haipano bini tomong bahai chuang nungi phegi klai jak lamao nung korok phurengnai yes nung korok phurengnai se chuak nungi biri nungi lamao klai jak okay pui khaisen dewala shiljak ke nono naisigi tongnai ban nini aroni srengnai ang students butamungnai okay abun bagani balance same balance nge khorang khana tagu abun bagani tini society wo correction naithok expect khlailayo abo kaisa phasing tingya abo babai ni phasing ting na ngai guardian ni phasing tibo abo charai rok ni phasing tibo amen abun bagani first nge tamo jung guardian hunjaknai rok okay bufa buma hunjaknai rok a soi kahamo sokpaidi even tabok busani diti to nono borom khlanya respect khlanya ni aw nono borom bo khlaika respect bo khlaika but nini tomong ke susu slai jagya ng baheng nai ba so yang bo phasing tibo yang busa phasing tibo a kaini je pro combination thik ni thangnai a society belai khan nai thogi mochaknai amen hallelujah praise the lord so teachers hunjaknai rok okay maybe baksa ani non person obo tongo okay baksa kari phanang mano but saimandi nang teacher hunjaknai nini tomong bahengi to nang check khlaidi nang babu hunjaknai nini tomong bahengi to nang check khlaidi nang ama hunjaknai bumangjak nini tomong bahengi to nang check khlaidi even basa hunjaknai rok nang kaitor sabo borok hunjaknai rok nang saimandi kaitor sabo hallelujah so kaitor niya gulo nini respect borom abo nini ama babuni thaning na nangnai te nini follow khlaimani ke kaitor ni phasing nani nangnai amen boma bo phabo kaitor ni blessings amen even bufani thani busani thani bahaino blessings busaro amen hallelujah busani bagi blessing hamari sabo boma bofa ni thani hamari sabo busabotai so a hamari renai sabo kaitor buji dikha hamke amen tini ang busa ani blessings kaitor ano romani tamo ani ama babu okay ta boma bufani thani tamo busa kaitor mani blessings hake blessings hamari renai sabo kaitor amen hake chini boma hanjaknai rokbo bufa hanjaknai rokbo busa hanjaknai rokbo sabono manai siknai kaitor phaisingo sabono follow ma khainai kaitor phaisingo sabni dagi ma khanai kaitor phaisingo sing abuni bagino joto charai ni thaniwo joto borong ni thani obunu saiman nai kaitor bono malik bono bepa amen bo hake sana mo sungsano just khorang bai hallelujah genesis sang pori kinogo so busuk powerful bo omnipotent mini power no mungsa bai sojak nai kri salsa no hazar kaisa okay hazar kaisa days no salsa hai bin thaniwo amen amen bo ama ki klai di man sabani bagan faili sang omrok no bujila nya nango te obuji morok no sang chini life apply klai lai nya nango amen kaito kaham sang pori lai Ephesians chapter 6 verse 4 Ephesians chapter 6 verse 4 tam sujatong Father, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instructions that comes from the Lord. Buma bufa hanjaknai rokbo. Nang busana phurangai mano nini authority tongo honai. Hain charat ke bo hain bunani ta thangdi ma roughly ke nang phurangna ta thangdi. Direction boroni na hanai kaitana aron. Nang boroni na hanai srengmung kaitana aron. Wisdom boroni na hanai kaitana aron. Amen. Nang jepro kaitana aron wisdom understanding na haro. Abo nang bahai ke busara no phrangnai abo nang bujiwi mannai. Busa hamjaknai rokbo bufuro nang perfect nini ama babono respect rei manai borom rei manai hemale jepro kaitana aron wisdom understanding nin thani kupulungnai nang bo fully nini ama babono respect borom rei manai. Amen. So busa hamjaknai rokbo bufano respect borom bufuro rei man kaitana aron wisdom kaitana jepro siniwo poito khlai accept khlaio. Bufa buma hamjaknai rok bufuro kaham kuke besar no phrangi manai jepro bini a wisdom knowledge understanding kaitana arani fainai. Amen. So nai diam bagino abo he connected yang phasing ni bufa buma bufa yang phasing ni ke besaro but
direction ke biang phasingo kaitoni phasingo amen nini direction nini na shikma nini surungma nini wisdom nini knowledge abo kaiton aroni ngnani nangnai hake abo yangti phaimani instruction bo musangnai yangti phaimani aborom respect bo musangnai hake abo seke naithoknai abo hamjak mungo kaitoni mungku sukungma soginai amen hallelujah praise the lord so aboni bagino haino blindly authority nang misuse ta khlaidi abo direction na hadi kaiton aroni wisdom ba ke apply khlaidi hake tebo musangnai tebo naithoknai amen kaito kaham bini khairokma hamjak marok kubui kubui no paiflaya amen aboni bagino sung paithak phadi sungnai lene Colossians chapter 3 verse 20 Colossae chapter 3 verse 20 Colossians chapter 3 verse 20 Colossae chapter 3 verse 20 Colossians chapter 3 verse 20 yes tam sujak tongo jago chapter 3 verse 20 children always obey your parents for this please the Lord amen nang jepro nini ama babono respect borong ro abai kaitoni mung kutchokongo wow amen so start khaisi kaiton are wisdom ke start khaisi di okay tamo nini ama babono respect ramani bai amen nang nini ama babono respect ramani bai kaitoni mung kutchokongo amen hallelujah tebo klaisa kok bai ke nang jepro respect ro borok ni thanibo abai kaitoni mung kutchokongo nang jepro borok no honor klayo respect ro kaitoni mung kutchokongo amen so kaitoni mung nang bahke kutchu klainai nang maybe nang lama maya phanangi tongkana nang nini ama babono respect redi nang borok rok no respect redi nang borom khlai automatic kaitoni mung kutchuknai kaitoni mung love saknai amen hallelujah kaito kaham saboni bagino nang kaitoni mung no kutchuk klainani bagai nang take correction respect redi borom redi kaglayo o kisa jorawo bujiwi mankana naidi phasingo sing porima phasingo thanglai firwana Deuteronomy okay Deuteronomy waini sapima 6 ni 6 sing thanglai firana amen tam sujak tong repeat them again and again to your children talk about them when you are at home when you are on the road when you are going to bed and when you are getting up amen himfru chafru tongfru richumfru haino tongfru bebak jorawon o koraksa boma bofani duty tamongke repeat and repeat kaitor sabo kaitor tamok laikya kaitor busig important chini life o aborokno busarongni thaneo forongnani amen tini kwbangma buma bufa busana first position o mark kwbang letter mark okay abo haile manrana musung jago phiaba bini life o bo satisfied ke khushi ke teamo thangjak mungo tongnani bage boje kaitono nango okay abo pogoi thangjago but tini buma bufa hanjakno thani obon sana musung tapokdi repeat khlaidi again and again haina tongpuru chapuru himfru chumfru okay bebag zara wono repeat khlaidi kaitor sabo kaitor tam khlaikya okay kaitor busuk important in life o okay aborok bebag no bini kok thairok thaisa repeat khlaidi nangni charaini thaniwo again and again nang sadi again and again nang sadi jeng charairok tamke phranglai a b haino tongfru chafru hakebo abusike memorize ngi thango amusike bo clear ngi thango abini bukho go kuplongi thangpayo same akai thang kai to no bahaino nang oba haiken bini thaniwo okay ya fardi again and again repeat and repeat tongfru chafru thupru himfru okay hain tongfru bebag zoraun nang repeat khlaidi amen tie them okay to your hand and wear them on your
forehead as reminders. Okay, write them on the doorpost of your house and your gates ni sao. Cái to ni kok rok no. Okay, kandai redi, chumri redi ni sao. Thewi redi doglam rogo. Okay, means no kandoi chumri ni sao ni. Apa tam khlai dai bo apa haike no mane hain tong probo tabong jeng mala kanjak mane tamba abo thupro tongologi abo haini tongpro tongo market thangpro school thangpro college thangpro bebak jorao abo tongo a mala sem abo hake akai tono kandai redi ri jeng tabo go chumui tongo hain tongpro chumo okay abo hake chumre redi ni sao amen abo bagino chini life kaitor bela important abo tabuk jeng tomunu sikang ka ba chini besarong thane jeng maya falani even cherai rok nang saimandi ni life kaitor bela important amen kaitor nono bela hamzago bonono kibia bonono yakaya padingke ozora kaham kaitor sunasike bless kraika ba jeng palke yes palke chini cherai rok no kaitor thani ya falai ana o afa nang besukse kaham afa cherai rok ni hamari sapa nang romani blessings lo afa nono bela hambai Tripurahasti ni joto cherai na nin thani ya faro thinang ni ya fause habani bagani thani ya faro lo success khlai nangse good direction ka ham direction to nai nangse afa Tripurahasti ni joto cherai ro poroi tong nai ro sports to nai ro ma kabang mai events to nai ro joto nin thani ya faro lo te ma fan nin thani ya faro soi kaham tongoi kaham no phrangi manai amai position nang sanam dilo nin thani ya faro kapla Jesus ni mong baike thank you Lord nin kok thairo ni bagi o kok thone khnanai rok lo bron life nang samong khlai dong am bagi na hambai in Jesus name amen amen so amai nang sitin tini asigno angobun koyo share khlai redi nin ta khu bukhorom thanibo borok bahaike busara pusinai te busarok bahani bahake bomo bohona borom renai abrok sisiteng so fighting ke seng share khair laina ang je mansa every Sunday serai rok ni bagi morning of fine even cherai rong ibagi simya kotor joto na abo apply ngo amen so aba ke kotoma kam to fight phong phai singo ang live final ni bagi chai tok nai aba ke tina samay sitem announcement ko bono 10 ta somoyo agartala ni heritage restaurant no okay aro Sunday service nai 10 ta somoyo tini normally sini time ekta somoyo but tini ni bagi 10 ta somoyo je final faidi advisor chomoni heritage restaurant ni ajagao Sunday service nai amen ge asama sitem tini